Abobreja. Mzbel. Onyom 16 years. Me did 16 years. Now me were UK. Onyom 16 years. And no na me did me birthday. Now me were UK. Me did 16. Onyom. Sata now your sister Penny. Me kwa me kasa wa bobro. Mzbel me de me kasa wa bobro. Uko han wo dan tantan ye mu afumure. A wo gina mu na wo dwu ho na ho se wa jimi se wo ni hwe. Mzbel de wanyina drai. E dan we. Utimi gina no mu etwa picture. Hey. Na Mzbel wo so do sika ye dai. Empanifo adi wo nyina Mzbel. Wo do sika ye dai. Mzbel eh. Wo so wo di wo sika no wo de ye dai. Ene de dan amu afumura. Mzbel dan amu afumura. Eno wakon ne 1 year. Ena wo yemba he bra na menhwe wate. Mzbel bra na menhwe. Korin sani ba te se wo. Na wani ngu. Mzbel wo yemba te se me. Eno me life no na me se me mama di 20 years no way. Ano pay mama no frame me on me ka say you correct me. I say mind you, I was 18, I wasn't 20. And to Mzbel no me mama ye pe. Because Mzbel according to sources 41 no boa wanyini. Wo ya brewa. Mzbel me boy se me kan cha say o twa so afu dwene. Wo se wa di dwene no enu ne ho. Wo tire mo dwene no say afu wo wase nyina. Mzbel o twa so dwene, o twa so white. What say? Abuata Mzbel shia ma bonteni ankontokwa. Me enya life o. Shia me wa bonteni ankontokwa. Me se this year je besi enya masem. No politician should call me. More politicians should call me. Na dia fia so ase ga ye no. Esa. Se me come ho a dia efia ye no esa foolish woman kwasiaba abuofunu Mzbel wo Mzbel do wasamo ba meme so onso wa ya ma kraketo ma branya me onso ma kasa atiawo me ma me no menye ma me nteme nkwaso na wa dwan wa nyini Mzbel wa nyini wa jimi Mzbel wa jimi me na nai wa jimi already Mzbel me ne wo wa jimi dodo adan wa jimi sa wonsu enyansa ukojina wo fie we mu no ena ma me hu se unye obia because me ka se what stress level no wo yem back to se me ma beba bureja wo opriga sa ko ba we hoy so se ho ye playground ko ho me enhwe ye two ba we ho ye two ye two wo si studio nyina ye two Mzbel woni fie ye two wani nwu asem to me ka say me sit down wo ka so a na de ende Mzbel wo si mu enne wo si mu eyene abuafunu ojeme asia wo si mu enne me de me wo ho time me nya afia so asnega o mo ye no fon so Mzbel ma ye hia wa bonteni en kontokwa e ma mienu me mo atwede ma ye mo atwede wo wani nwu o classmate fo no ene o mo nkontokwa ene wo classmate fo no enkontokwa Mzbel enye me na no me be kon you are a disgrace o bonyum na mi sa na mi yakra kete ma benyini ma susu da se me ba because o ma na me show mo TV so nyina me ba ye no o mo call manim uti wem u gina wo fie na ni mo twa picture on e ya twa fu one no mo se fie ba ko ni achem entwa baby aye straight ni nko ya twa fu one say aboa me blackmail so for na blackmail ni je 500 million no yaka Mzbel so for na say uti social media ugu na ni ma ase no odi 19 call ni office na oba o ma 500 million ohunu na se wa ma wa begu na ni ma ase no kwa wo sa begu na ni ma ase Mzbel 500 million no ansu die se adano blackmailing o the blackmailing ba be sheme se me sorry a hard work abuaba kwasia me se be 25 me na me ye adwuma si me fie me na me ye adwuma na me si me fie wo Kumase. You are very stupid. Mzbel wa jimi o se wo twa so afu dwene nti ne wa gya wa be fa me no because we are brewa adenti kwa na me ha me ho akasa de ntia me ba life be sa man fo nsem se me no na ege adenti kwa na me ha me ho akasa o twa kan Mzbel o se wo ho bon wa jaw o se oni wa jai
training. Kwatinemu na bunsuo go ho because I know na better because me say he does not buy anything for you again. Me na maka. I me na maka. Or don't so on your mount. Madam, baby, I will kick up on a hot tro, ne jine ye. Who can say me so bibi on? Who can say me so bibi? Who can say me so bibi? Who pa me ma cha so mo ne wona no? Who can say sana me metie? O twa boss so, na nka fu dwene no, ho na emedi. Ho na emebie dwene so, adwene twa. Ho na emebie so, Mzbel. Ho na emebie so. O passe semfiado, o passe de oni wo hora ho. Wa badam. O classmate fo no enehwe level he ba bia o maduru Mzbel o ma yen ayaba no ne yen kra no ne ehwe o ma TV so na ne looking up to them no me ba be ye actress no Mzbel he ba bia o level aduru Mzbel wa ka echi o Mzbel wa mobo Mzbel wa mobo o hu ye me mobo o hu eye me mobo papa Mzbel wa sem ya Mzbel wa sem are ho papa at your age Ujina edan we anim. And as Mzbel meti ma hwe to say dem hwe kwaku ye o. Because o level no my expectations are dying no. Na say you are nobody. Me ne Zion Felix I can't send da say nka me to range over. O ko show so a you had the gas to say yen fa me dim ra ne answer. Hey me hu hia osa o. Me hu hia osa. Ma me cho me secret. Me see so man bleach o. Man bleach o pre. Na wo bleach aye dey. O e me man ka cho sa wo sra no mo pe wana. O sra so wan san ko sra nkum papa Mzbel o sra no wan san ko sra nkum papa aboa o ko sra nkum abeno an ene hwe wa wieye ajimi on ene o classmate for nkum 50 class for no ene o mo nkum ebi ma bie school ebi ma bie enwuma o classmate o ma no o mo see so no hwe de o ma ye ene Mzbel just opa be ma cho no wadu twa no watua ne ka Hey, aboa te sell. Kwasi aba aboa te sell. Na nya me fans kwa wo ye nipa so kasa nka be yiwa no. Aboa nipa mu nsemu te sell wo Mzbel. Nipa ase te sell wo Mzbel. O si a pro Mzbel. Kwasi aboa kwatia na abodam na edimi abedi woni twa ase ni. Wo be ka me. Na me fa de ho. Foolish woman. Hey, me maame no masre bonifacha na me dia ba wo so no because my brain ya me Bible say di wona anyway journey na won kwa aware wasase so but wajimi ntimi kire onyansa wo betimi awo me ade na wajimi sa fa ne se wa wo me na ma wo na nanom na menya obi a wo hwe me o how ne say Mzbel everybody that knows me how hard working I am obi obey me bi anim how hard working I am me can me nyai did I say I bought it with my money me see me boyfriend ya be surprise me emu ho the car ne picture send wo mu nyina mu to bi ma amu to bi ma me ne wa say if you know the to her hey me to let me brag oh hey me sure say na me say hey na won fere if you ni mofu hwe wo gate Uni remote control me pese me share won niema. Hold on. Na nemrem class gate na we use no Mzbel yen use e atwam. Wo say me say wa jimi ntin ma me nche onyansa Mzbel wa jimi wo ye kwasea. Enemrem wo tifie ma ho. Enie you don't use u gate na wo use no. Just a man for be bie no wa bie. Wa jimi heji we remote control. Canon to bi ma no wa jimi ma me nche wani bie. Wa jimi dodo. Who you latest car so eno so ne car key ni nti Mzbel so yanyansa na wajimi dodo wo ya abrewa a wajimi wo twa so afudwo na eno nche se wajimi so yanyansa na wajimi hey what life na me what life me no be ya de o ye be ko ho 1 year nyina ye be ko 1 year anniversary ye nyai da me no mienu na de am ya ne se me no wo ye nyina na me koso na wo kofom te se wajimi paa o Mzbel o gate na wo ti ho no o fie ho nom no ma munye we bi ma change gate no in fact move from that house because Mzbel will see mache move from that house and Mzbel we ye neba so wo se wo de wanyini 40 is there ben there be ya what so 40 wo de no nkoda nchen kra no wanyina
I didn't achieve you, Abrabo. Mzbel, what have you achieved? Nothing. You don't have anything. So we will be beer. Uncle Jan Tontran, Coco Buona, Ujin anymore. Ain't your picture. Hey, my fairy, my papa. Or dining table, say a ye. What's me away? Now then, why Jimmy said? Who could be a restaurant? I could be in a classy. Hey, what Jimmy, papa? When they make a competition? Now then, why you chromo shop? Ah, baby, I could be a restaurant, and you. And yet, penny for my baho, you know, I some mobile to me, no more. So we try picture now, no, I edited, we try baby, F and uncle. I said, we fear no, they that amount for no. No, I tried the F and uncle. More from me, so dear, the other man can say more beyond from me, and I made a men pass out, we are made a move for the house. Huh? I don't know, would you not fear any more? Would you not say in a trap picture, Mzbel? Try fear no fool. Now we follow us in who say fear near half. Now we are brew be a warm obra. Me did 25 and I me see me am dying. And it's in the record. So how dare you? Timber apologize to the me deceive or more. I built my house. Everything I have shared is what I did. Did I say I bought my Fortuna myself? Miss Fortuna, no, go back to the news. Go back. I was surprised with my Fortuna Ewo Mikumase house. My fiance moved me to my East Legon house. I bought my baby mama house with my sweats. Inti ano nantrona me this evening eno edie. Show me the part that I lied to the young girls no. Part I me try young girls and try eno ne die hin. Eno ne die hin. Kwasia o ton tade to empaboa ne ade na wo hye. O dem o garage na wo de ye boutique o se de na wo hye togo niema wo ma de ma no. Uni twase ni. Na wo se scan me ntimi fa nya ade foforo. Na ka se scan me ntimi nya ade foforo. Aboa ofui Jimmy for Mzbel. When yini so a man kra de wanimu ye fom. Mzbel, when yini also a man kra e de wanim e ye fom. Umushe penny mu ho. Ama fo nsem na wa kan o ka so amuntimi nkan. Me de wan fan fa yo. Oba wo stress sex. O catch up for sex. It's my turn to fuck you. Oh fui. Oba wo patch for sex. Kwasia, what blackmail area? Mzbel 500 million, where the manasa 50,000 Ghana cedis. Many woman, papa, $10,000. And no, now would you got to tongue crass in your man out to the good them. Who show me fear be or Hano Akotobi? We hear me fear be or Hano Akotobi. Eh, why Jimmy oh? Why Jimmy oh? Mzbel, now I was a mimi bibi and san away. Ye for bibi and tone chain. And it was a mimi bibi na wash so na why ye be. Me ba kwa kuna obi baba be chana dia so fanya advert no watena na yisu no ya na wa by force wa kope bi ahya obanity no watena so Mzbel na ma me top pressure ma osa Mzbel adan na ma me top pressure e ma osa. My problem is, do I have to do it before you do it? When in ente ya na Jimmy no Jimmy na kwasia na menopause no na e fa utrim. Mzbel, do I have to do it before you do it? Do things on your own. Do things on your own. Me throw a challenge. My name is Mzbel followers. Monko ba we honko head and dinda Mzbel ba we fie ni so ye tuno. Hey, what create hwan playground, hwan I media, hwan ni nyina so boa. Video Mzbel be post say media hwan wa talk camera ni nyina di we ye kohwini eye old video wa turn your man di. Wo ha obi dan na nipa kro no unya nto dan na no akosi studio na na ka se wo studio ni wi ani pan de dan ne be chew onso wa tu wa basesa e na odo niema kogu wo pa bo honom for how long e na akofa Lebanese ni na ahye ne nche na odi wa until say omo mo bo han wo dan 1 year ma wo hey bra Islegon ha bebusa fie we de ne dia de mitimi bebusa de ye ne dia Mzbel fauda in krata abra bonti o tom. Fauda in krata oledi. Fauda in krata abra bonti o tom. Oledi abrewa. Edwene chasuni.
ya wo dia. Se wo pa che senti so Mzbel wa anya hwe. Se wa ye bibia se Tracey Boakye wo hye kra o twa to wo ni twase ni kwasia aboa me no hwan show off. Won show off and kan kokobua we kan gina ni mu twa picture. No, I don't even get it. I respected you. I never knew so bet me gina sa dan any much picture. Because me nim so what trust level no. Hey, na say woni hwe. Hey, Mzbel, say ye be end day, be too say ne kra ne say ye be end day. Say just am ko fa Game Boys ma omo be gina sa o. Na say me metua bio say ye be end o de ye ndwene ho say Mzbel ye be end day because life a be too. Busa me mo me wo ma obia na me hwe de metimi aya ma. Why? Because what Jimmy? Life a be too. Madam, ada wudi afia hwas nigga tem na wo tage o onwuma ni nyina no. Me throw challenge at you. Prove it to us. Prove it to us. Enwuma na wo tage wo ho nyina Mzbel. Enwuma na wo tage wo ho se eya wo dia no. Prove it. Apart from restaurant 2x4 na wabie no enwura mu ho no. Apart from a crassy ho na wabie restaurant no. Penny girlfriend. Me see apart from a crassy na wabie restaurant no. 2x4 there no. Now the me ye na pesa wo hwe so my problem is ade na onye de me ye no pepepe. Me ye no aye no second hand. Me ye original no aye second hand. Me ye original no aye second hand. Ade. Na me de say fie na utwa to ho wie na me ka say me de o te o level so che say hi utimi twa say fie we to ho gina animu Jesus Christ. Hey, na wa jimi ana Mzbel utimi gina say fie we anim ahye pajamas ase atete etwa picture 45 years old woman who go 50 years. No, but we are supposed to be doing that, not you. We are supposed to be doing that, not you. Me yango. Mzbel obetimi awo me. Uye mbani mi o. Obani me. Se de wo ye, woni oba. Kon competition. Yate ase. Woni oba. Kon obi ho. Yate ase. Maji atum. Mzbel, and then me catch you say, what do you have? I am not blackmailing anybody. And even if I blackmail, I don't care. I am not blackmailing anybody. Me ba papa, and ne ba. Is it my fault? Madam, and I will use condom, ne did you wanna? And I want you. One you on. What Jimmy on? I didn't come do. Ah? Now when you so now on cancel your mo. So me can't go see us. Mzbel. Won count trust your mo. E dwene de obi aba obedwane agya o. Obedwane agya o. Hey, and I won't san fa obi ba so be why na tena ne ho ate because why on ho say o pesa wo yesay but madam wo time atwam enti esa na wo ro twekere amanfo a wo de dwene ne pam wo mo de dwene ne huru na wo mo ma me kan yansa sem ba ko nkire wo de esese small boy bi eba abediu ama watua ne ka kan yomo die me kan die kan yomo wo fra yomo a na wo de afefa so na so ya black kama ama esa na wo de beat nipa because already body ne de why ade kakra eno de ye yese wo hwe se ya enye fe yese ye ben wo pan de a enye fe te se de metima natural yese eno de enye fe but wo de kan yo mo ne fe deceive omo wate minim so mo to ma fudwene eno de minim but aha na afudwene no kan yo mo ne fa obi ba bia fa ho Mzbel obi ba bia fa yo mo fa wo twe so oledi huna ma for do adai asia me no wan blackmailing na say ya ante wonka
ya ante onka say ye be rape you wo si so wo de rape ato asofo be 11 so wo kono o mani wa na de rape wo share 19 call in office no na se onye odai wo share night wear one share pant na wo de call sofo in office no onye nipa oye dua na wa do no ama uska wo se wa rape you e na ato ni adwendwene ena ato eni adwendwene na wo bodam wo sresre ska ena mpacho me ye playground mami we bi kakra ena mpacho me ye we man bi kakra ena ukohunahuna no ena eje ono so ye sofo ntu osuro oyere ena o tam 50,000 Ghana cedis no se madam je odi ma wo wi o ka asasem ni to atwa na me say me fie ha deco pressure no ena akwa odi ko toto niam ani bi bo wo honom TV na ebo living room hold on price. Be hear me price, median price.